Kao da je tijelo moje gorilo dok sam te promatrao. Ja pomislim samo da se dogodi, nije važno da li će se ponoviti. Kao da su te kao da su te Božji čuvari u zadnji čas s neba poslali, dušu spasili. Mogu ja. Kako ću? Uspjela je. Malena, stvarno dobro izgledaš. Čija li te ruka sklesala? Daću mladost samo da mi pripadaš. Nije važno da li je za dan ili van. Kao da su te rajske kočije meni u krilo donijele. Kao da su te, kao da su te Božji čuvari u zadnji čas s neba poslali, dušu spasili. Meni u krilo donijele. Kao da su te, kao da su te Božji čuvari u zadnji čas s neba poslali, dušu spasili. Kao da su te Božji čuvari u zadnji čas s neba spasili, poslali, dušu spasili. Kao da je tijelo moje gorilo dok sam te promatrao. Ja pomislim samo da se dogodi. Ljutim se, zašto nije Hrvatska? A nego šta je baka? Kroacija. Kroacija. A zašto nije dobra Kroacija? Nije mi dobro. A ono na engleskom se kaže Croatia. To se tako pročita Kroacija. Pa je ovo međunarodni kup, pa onda ne govore hrvatska. Ako smo Hrvati, onda smo Hrvati. Onda nismo Englezi, ni Kroaši. Nije bitno kako se kaže na nekom drugom jeziku, jel da baka? Evo mi Slična su vam slova, ali tako? Jesu vam slična? Jesu. A šta je to, čači? Sad znaš gdje ona radi?
U Ministarstvu poljoprivrede u Poljskoj. U Poljskoj. Bravo. Pa tako da zna sve To to. možemo skupa raditi. Da, možda. Ona sve te zna termine. Za vrijeme osmanlijskog, turskog osvajanja Europe, tu je bio u mom mašiniku u gradu Perci, knez Vladimirović Stola. Njega je postavio mletački duž da čuva ovaj dio Hrvatske, današnje od Neretve do Cetine. Imali smo svoju vjeru, povijest i kulturu. To je osnov da bi bio čovjek. koliko Ako ovaj- toga nemaš, onda si nula od čovjeka. Koliko je ovaj križ star, čeć? Oko 400-500 godina, ne? Star križ. Kao da su te, kao da su te Božji čuvari u zadnji čas s neba poslali, dušu spasili. Da su te rajske kočije meni u krilo donijele, kao da su te. U zadnji čas s neba poslali, dušu spasili. Kao da su te Božji čuvari u zadnji čas s neba poslali, dušu spasili, poslali, dušu spasili. Jale, mali. Kao da je tijelo ja samo da se dogodi, nije važno da li će se ponoviti. Kao da su te rajske kočije meni u krilo. Naturirana Dalmatinka. Naturalizirana Dalmatinka, a? Naturirana. Kao da su te Božji čuvari u zadnji čas s neba poslali, dušu spasili. Malena, stvarno dobro izgledaš. Uspjela je onako igra, jesi uspjela? Moj sača pokloni. Ja mislim još ovdje od jakite, ovdje ta. Kaj kopa, postaje jakita. Aha. 30-40 godina, evo još komadić od jakite. Koliko je stara loza? Pa ima 500 godina, ne znam i din Martin. Moga uspjeti samo ako vidi more i gleda. Stvarno. Stvarno. Čim dođe, nema pogleda na more, zraka, znači mediteranska. U protivnom on krepane. Rogač. Rogač. Ovo je od rogača. Ovo je sveto drvo. Ona je besmrtna. Kreka sve iđe. Ako je dobar krek, bit će i nade. Znači ono ne mere krep, vidi. Širi se.
su te rajske kočije meni u krilo donijele, kao da su te Božji čuvari u zadnji čas s neba poslali, dušu spasili. Kao da su te Božji čuvari u zadnji čas s neba poslali, dušu spasili, poslali, dušu spasili. Kao da je Božji čuvari u zadnji čas s neba poslali, Taj da. spasili. So let me represent Mirela first. Sarma. Sarma, Croatian Here is sarmas. First my sarma. It's very, very tasty. Very tasty, but we didn't taste it yet. Yeah. You think that it is I had, tasty? Oh, yes. you taste it. I need to do it because I'm cooker and I need to know what I cooked. So I don't get poisoned, you say. And here is also my first potatoes. Mashed potatoes. Yes. Cool, cool. Yes. So, shall we so- try it? Yeah. We need some bread. Okay. Yes. I need to cut bread. We have here cut piece of bread. Bread you can. Okay. So the first sarma from Mirela. Nova godina.
5 to je to! Su te 55 minuta kako traje utrka. Idemo desno po medalju. 130 po kilometru. Bravo svima. Idemo po medalju. Medalja. 55-30. da su te Evo nam broja čuvari u zadnji čas s neba poslali, dušu spasili. Neka se čuje da je Mirela došla.